mu rukungano urutebekanisiibwa ekitongore ekitali kya gavumenti ekiri kumanywa nka kansa n'ekigendererwa ky'okuhweraho abantu omugombo regi abaturage ababi barimu abahingi hamwe n'abashubuzi beetombeiteire abebembezi baabo ab'obutabafaho ekireeteire gombo regi yagira obuheereza bubi oburimu enguuto mbi obutagira amarwariro marungi oteereho n'okugira ngu amaizi omu kicweka eki nibakozesa ebyagaana tutaya abebembezi nibagamba nibakukora enguuto baitu basaha zinu abakazi turi kyabaheka ha miti. abaturage bagambaho n'omushaki waitu bashoborera ngu enguuto mbi zibateganiise munonga zahitya n'okubaremesa okuhikaho amarwariro okutunga obuheereza bw'ebyamagara. enguudo bwitu twabona ekizibu eky'oruguudo runo rwa tugambe from Kisomoro to Bunaiga Primary School. ababembezi kukuratera kandi bakongera bakagurayo iyo bikanzu ikwekaguza balesera amashanyarazi ngabo amashanyarazi ahandi tutari okurigirira abebembezi b'ekitongore ekya kansa abebembezi b'ebyanga nibakora omurimo gw'amaani obukuhitya abantu obuheereza byakuyamba orumukuru w'ebyokucondooza omu kitongore eki yahiga abaturage okukwatanisiza hamwe kurebeka ngu babaasa kureeta entunguuka omu maka gaabo. ali abakulima makafu, ali abakulima kwa kato, ali abaine amapera, ali abaine bane, ali abaine obutunda. Omukugarukamu abantu aba Jessica Masika urukansara w'egombora yakateebwa aha disitulikiti ashoboreire abantu aba ko abebembezi bariyo nibakora ekirikubaasika kyona okurebeka ngu batereeza obuheereza omugombora egi. Kama meizi tano gavumenti anabeira bajeti mu bajeti nibatekamu takustansi ezibakusobora nga gavumenti hanyuma kuzitekamu nijabanikera neyiwa mutaka hata neyiwa ogasige ogateke muka yawo. Amakuru aga gasha kwa Justin Nyakaisiki wa Sky TV ag'enshonga mu Rubunyangabu. Webale Justin okutuyisyaho amakuru ago nigwo